Корулан хелегер bir күнгө үс саңа биек алай лентетін бұстылар. Федеральный программанан Сақар Республикатын Доргобия қарыстыбылы министерстебетін өйбілінен сүйістен тақса квадратный метр еннәқ врачебная амбулатория үйеріләқтігі ғылында. Корулалар bu indine Доргобияларын тұрғын бәрт қарбақ тұруқтақ балығы жетігер көрдірінелері боллағына. Бұл сылттаныла сабыз саңа беліңне дәбілге толыры петтір саңа жиған Доргобияларын тұпсарар қақтанылар. Благостроенный, ихлас. Онна. Ага, бу iki дневной койкалах. Бу манда бу бит күнскәләннәрем тенәлләр. Салгы эдер специалистларга аналлах төет квартиралар жени үйөрүләхте гастылар. 5 квадратный метр янна квартираларга учуталлар, уанна медсестера кирен олоксуянлар олар. Бу объекттер Сахар Республикатын Илдархана Айсен Николаев онна барабытылства ытар беритекедерин республикадагы мин сахам сере сүрбе бирис уяга үтө жалатын чарчытынан тутулдулар. Бүгүн күннәхә бу идея калыбыра тутулду де 2 жыл тутулуна. Бу тутуга Нюрба улугун жалтата улахан өңөнө орду тоожака өтүү жыла объекттера барта софинансирование нөңө бараллар. Бу коруло бу конкретно бу улуска бу дияга боллагына отут бирыгынын район уймута. Анантан алгы мандык тутулары беги ыта турукпут. Элбехангыны толорор культура жете 2-нчы уанагы сылтан турулан үлага кийди. Тутууну Виком хатчактан бу тепбетнәстәхтәрелтә ытта. Агы 300 квадратный метр еннәк жыга олокток жаһалта клуб библиотека почта кирәктәре. 2-нчы уанагы сыллакка бу кирен турар многофункциональный центр бүтән конкурска киттек. Тулус бүтән өйәһем бар булган, финансирование бар булган бу Ктугу конкурса хаммыт, хамид балламыт кит биппит үбләһеңе, онны бу 2-нчы, 19, 19 сүйт бәһүгә 3 жыл тутулган бу үләгидә. Жайты курдук улус потугар туту сыллата тәтимирен араз программаларынан үбіленен саңа объекттер үләға киерелләре сөптө қайысқаны тутухан үлә барарын туғылур. Ендікетін да өссі атын социальный объекттер аннарын тәрәтчі ағықтары тұрдыға. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Сақатыр Виднеті, Нюрба.